u ovom vas komparativu podstičemo da postanete donor organa. Lepo je to što ste svoje srce već obećali nekome, ali je još lepše da kada vas više ne bude, vaš bubreg filtrira krv u novom telu, a vaša jetra oprezno broji čašice na kućnoj slavi kod prijatelja. Dok se gradski savjetnici prepiraju o tome kome će dati 200.000 manje ili više na decembarskom budžetu, postoje i kampanje koje teže dospevaju do običnih građana, a koje su zlata vredni. Magazin na srpskom vas samo podsjeća na neke ovozemaljske stvari. Ministarka za trud i socijalu Mila Carovska, predsjednica Saveza udruženja za penzionere i zamenik direktor fonda PIOM sreli su se sa članovima udruženja za penzionere Kumanovo. Na ovom susretu je razjašnjeno da u budžetu za 2020. godinu ima mesta za pokačenje penzija, što je rezultat pokačenja minimalne i prosečne plate. Rast je baziran na trendu porasta minimalne i prosečne plate. Ako se ovi parametri povećavaju, normalno je da i penzije rastu. Radi se o 700 dinara kao trećoj dopuni povećanja penzija. Dopunski oba usaglašavanja sa troškovima za život ostaju zagarantovani sa zakonom i dobit će ih, tako da do kraja godine, odnosno do isplate u julu, bi trebalo dobiti povećanje od oko 860 ili 900 dinara. Ova se doži na politikite na ova vlada. Ovo je kao rezultat politike ove vlade. Posebno naglašavam uticaj koji je imala ministarka u ovom delu, jer imamo njenu maksimalnu podršku i prvi put nakon dužeg vremena fond nije uzeo pozajmice za isplatu, što je posljedica povećanih prihoda. Politika fonda je da ukupni broj stvarljivih prihoda ne čuva na zalihi, već da se vrate kod penzionera. Oni to zaslužuju i sa ovim pokačenjem itekako će doći do poboljšanja njihovog životnog standarda. Nastavlja se pokačenje penzija sa porastom indeksa za životne troškove. Ali kako bi se sve ovo realizovalo, svakako da će biti potrebno da se donesu adekvatne izmene u zakonu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Međutim, za penzionere je važno da se zna da će od 1. januara 2020. godine sve penzije biti povećane za tih 730 dinara na nivou svih korisnika penzija. Preventivni odsek sa opštinom i opštinskim savetom za prevenciju dečijeg prestupništva prošli su vikend obeležili Svetski dan deteta, kao i dan prevencije od nasilja prema deci. Ove godine akcenat se stavlja na prevenciju nasilja koje se javlja u istoj uzrasti. Današnji događaj obeležavamo sa okruglim stolom na kojeg su, osim redovnih članova opštinskog saveta, bili pozvani i roditelji, predstavnici iz škola, deca, gde se putem diskusije razgovaralo o nasilju, zašto se ono dešava i na koji način se može sprečiti, pogotovo nasilje po uzrasti, ali i nasilje odraslih nad decom. Ujedno bila je reč i o kreiranju logoa opštinskog saveta za prevenciju i prestupa u kome članuje i policija. I ovde se uključuju učenici sa svojim preporukama kako bi napravili jedan logo za javnu upotrebu u našem delovanju. Posebno me raduje što je Savet započeo sa ovakvim aktivnostima u pravcu motivacije za decu sa korisnim stvarima poput druženja. Evo vidimo ovde igre, pesmu. Raduje me i to što smo počeli preduzimati mere sa ciljem smanjenja negativne energije koje kod dece ima sve više. Nastojimo da nametnemo svest za drugarstvo, ljubav, prijateljstvo. Dobro je što smo počeli, a nadam se za ubuduće da će sve institucije, škole, sud, tužiteljstvo, Centar za socijalnu zaštitu koji je veoma bitan, dati i rezultate. U Zanatskom domu održala se i literaturna manifestacija Potkozijački literaturni susreti u sklopu novembarskih dana i naravno našeg velikog jubileja. Ova poetska manifestacija je pod pokroviteljstvom gradonačelnika i opštine u organizaciji Justicija i Centra za kulturu i kulturološke studije iz Skoplja, a u saradnji sa bibliotekom Tane Georgijevski, Sektora za kulturu i sport i Fondacijom za kulturu i sport. Prenosimo izjave VD direktora biblioteke i predsjednice Udruženja Justicija.
Moje to zadovoljstvo je особено големо, što godinava i javната opštinska ustanova Biblioteka Tane Georgijevske. Zadovoljstvo je veliko što se ove godine i javna opšta ustanova Biblioteka Tane Georgijevski priključila u doprinosu za razvoj ove izuzetno važne kulturne manifestacije. Mnogo mladih talenata su baš na ovim susretima napravili svoje prve korake u pisanju, potvrđujući se kao vrsni mladi autori. Dela mnogih od njih se nalaze na raftovima naše biblioteke, pa su tako uvek na dohvat ljubiteljima pisane reči. Mnogo se radujem, бидејќи пишаниот збор побуди толкав интерес во нашиот град. Radost je velika zbog interesovanja za pisanu reč u našem gradu, što je neuobičajeno u današnje vreme, te u kontekstu toga, ako znamo da je jedna soba bez knjiga kao kuća bez prozora, nadam se da smo otvorili prozore Kumanova prema svetu, literaturi, književnosti, lepoj reči, kao što je i Ciceron rekao, dali smo dušu gradu. Povodom 500 godina postojanja grada, još jedan interesantan događaj desio se u vidu seminara u Aikidu, koji je tradicionalno organizirao klub Agatsu. Ovom seminaru je prisustvovala i japanska ambasadorka, a održao ga je slavni japanski učitelj Toshiro Suga. Kumanovo ima odličnih trenera za decu. Ja nisam video bolje učitelje za decu od 5 do 6 godina. Veoma je težak proces rada sa decom u toj uzrasti u aikidu. Karate i judo su lakši, zato što imaju takmičenja, a mi nemamo. Zato je teško, ali oni uče izvrsno i zadovoljan sam i puno srećan zbog toga. Imаме доста ученици присутни денеска на семинарот, значи Imamo dobar odziv. Preko 70 ljudi je posetilo ovaj seminar. Toshiro Suga je visoko kvalitetni trener koji nesebično prenosi svoja znanja svake godine i nadamo se nastaviti saradnju u našem klubu. Čast mi je što su došli predstavnici opštine i opštinskog saveta za sportove kao i japanska ambasadorka, tako da smo doveli događaj na višem nivou. And I just spoke with this Japanese. Pričala sam sa japanskim učiteljem koji zadnjih 10 godina dolazi ovde i uči decu i mislim da ova sportska saradnja u aikidu između Kumanova i Japana je naročito dobra. Dve komercijalnih vakcina protiv gripa već su dostupni za Kumanovce. Vakcinacija u Centru za javno zdravlje je započela, a tu su i besplatne vakcine dostavljene iz Ministarstva za zdravstvo. Matičните лекари ќе можат во текот на наредните денови да Matični lekari će moći u narednom periodu obezbediti termine, to jest sa uputom za Centar javnog zdravlja, odsek za epidemiologiju, ove će se vakcine besplatno stavljati. One su inače namenjene za osobe pod rizikom, iznad 65 godina, misli se pre svega na penzionere, hronično bolesne, decu od 5 meseci do 5 godina i trudnice. Svakako da je vakcinacija najbolja preventiva, tako da se nadamo da će svako koje želi primiti u sljedećem periodu iskoristiti ovo pravo i zaštititi se na vreme. Opštinu su posetili supruge ambasadora u državi, tačnije bugarskog, turskog, slovačkog, italijanskog, mađarskog, zatim predstavnika NATO-a, Evropske unije i OPSE-a. Gradonačelnik Dimitrijevski damama je predstavio grad, bolje rečeno najveću opštinu u državi u kojoj negujemo multietnički trend, a nezaobilazan je bio razgovor u pravcu velikog jubileja od 500 godina. Ambasadorske supruge su bile zadovoljne prijemom, istaknule su specifike država iz kojih dolaze i posetile kulturna obeležja u centru grada. Otvorio se nov krojački salon u Kumanovu. Finansiran je od UNDP-a, pomognut od države, a vlasnica Marija Gigov sva sredstva iz UNDP-a uložila je u mašine, materijale i ostale potrepštine jedne krojačnice, a potrebnu je obuku prešla u Centru za zapošljenje u našem gradu. Što kaže naš narod, isterala mak na konac. Bravo! Ова е мој приватен собствен бизнис. Ovo je moj privatni biznis, krojačnica kude Šnajderku Mariju. Podsticaj mi je dalo moje dugogodišnje zalaganje u ovom poslu privatno i u nekim modnim ateljejima u gradu, pa sam rešila da se osamostalim i ovaj iznos mi je pomogao u tome. Relativno je solidan da opremimo ovaj studio sa mašinama, materijalima i svime što jednoj krojačnici treba. Pomogla je i obuka konsultanata, menadžerska obuka i službena pitanja o tome kakva je biznis klima u državi.
Projekt Na putu zaista je doprineo prolepšanju stare i ruinirane autobuske postrojke u Starom Nagoričanu. Iza ovog gesta stoji akademski slikar David Stojilkovski, a projekat je realizovala lokalna akciona grupa Aber 2015. Privršava izgradnja mosta i trotoara ulice Železničke. Izgradnja betonske konstrukcije na regionalnom putu koju je realizovalo Javno preduzeće za državne puteve sprovela je opština sa svojim budžetskim sredstvima u delu rekonstruisanja prelaza. Ovaj most nije bio taknut decenijama, a nedostatak trotoara dodatno je komplikovao kretnju pešaka po vrlo frekventnom putu sa kojim se povezuju naselja Železnička i Čerkezi. Kumanovo je izdvojilo 4,1 miliona dinara. Rekonstrukcija regionalnog puta Kumanovo-Nikuštak počinje na ulazu u Kumanovo. Prolazi kroz naselje Železnička stanica, sela Čerkezi, Umindol, Ljubodrak, Novo selo, pa sve do Lipkovskog sela Nikuštak. Izveštaj za podršku žena Romkinja koje su preživele nasilje, a koji sprovodi Nacionalni romski centar iz Kumanova, pokazao je da veoma mali broj žrtava odlučuju da se prijave. Koleginica iz Dnevnika Televizije Plus uzela je izjavu od koordinatora ovog projekta. Najčešće su ove žene suočene sa jezičnom barijerom kada popunjavaju određenu dokumentaciju, ali i kad primaju ili daju informacije. Znači, komunikacija im je otežana i nije efektivna. Sa druge strane, ekonomska zavisnost ih sprečava zatražiti zaštitu i poduzeti nešto u tom smeru. Radi se najčešće o ženama koje nisu uključene u berzu rada. Ekonomski su zavisne i teško se odlučuju napustiti svoju sredinu. Tu je povezanost sa decom, porodica koju su oformili vraća ih nazad. Bilo je sudskih sporova od žena koje su žitelji Kumanova i žena koje su bile udate ovde, bile izvan i opet se vratile. NRC nastavlja sa ovim projektom do decembra, a želim istaknuti i da smo ovlašteni kao udruženje za besplatnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravde, te i ovim putem nudimo usluge za žene koje su žrtve rodovo baziranog nasilja. Na posljednjoj sednici Saveta opštine donesene su izmene u programu za kulturne manifestacije koje opština organizuje za 2019. godinu. Opozicijski savjetnici reagovali su na ove izmene zato što se ostavljaju 460.000 dinara sredstava za nepredviđene manifestacije. Oni su naime pitali po kojem će se kriterijumu odabirati koja će manifestacija dobiti sredstva, a koja ne i kada će se iste realizovati. Više u izjavama koje slede. Od kada se obezbedeni ovije pari, ako se obezbedeni? Ako postoji, odakle novac za ove manifestacije i pod kojim će se kriterijumima davati značaj, odnosno primat istima, da sektor odabere kome će se ovaj novac dodeljivati za tekovnu 2019. godinu. Drugo pitanje se odnosi na programsku tačku broj 3, gde stoji programska opredeljenja koja su se realizovala, a potrošnja je bila više od predviđene, pa se navodi da su povećana novčana sredstva za srednje kulturne manifestacije. A rezervni raspodeljeni sredstva, kako što znajete, Rezervno rasporediva sredstva, kao što i sami znate, su za nepredvidive manifestacije. Kao što i samo ime govori, oni se mogu desiti do nove godine. Nepredvidivo je kad, možda ćemo kao opština ili mi kao sektor da ih osmislimo ili neko će da nam ponudi nešto. I zato se oni ostavljaju u rezervi. Inače, ovde piše da u programu za 2019. godinu ukupna suma za ove manifestacije sa budžetom iz decembra 2018. koji smo usvojili je 10 miliona dinara, sa povećanjem od 500.000 dinara, tako da je to 10 miliona i 500.000 dinara. Mi ne tražimo dopunska sredstva, već samo njihovu prenamenu. Ne znam koliko se sećate, ali imali smo predviđeno 2 likovne kolonije, tradicionalna Kumanovo i jedna kolonija za gradove mira. Održali smo samo jednu, spojili smo ove dve i tako se zbog spajanja umjesto dve dobila jedna stavka za koju se povećao iznos i tražimo unutrašnju raspodelu sredstava. Što se tiče Međunarodnog pozorišnog festivala, opština tradicionalno i u zavisnosti obima programa pomaže manifestaciju sa 200 do 300.000 dinara. Ove godine je vaša savjetnička grupa i savjetnik Petkovski izašao sa predlogom za rebalans budžeta, odnosno da Savet opštine dodeli veća
više sredstva ovoj manifestaciji jer nakon prvičnog konkursa u Ministarstvu kulture nisu bila obezbeđena sva potrebna sredstva. Flajeri o poštovanju saobraćajnih pravila i propisa podeljeni su građanima od strane učenika osnovne škole Kočoracin zajedno sa policijskim službenicima. Ova akcija je u okviru kampanje povodom obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve u saobraćajnim nezgodama, koju su organizovali Republički savet za bezbednost u saobraćaju, SVR Kumanovo i Opštinski savet za bezbednost u saobraćaju. U Republici Severnoj Makedoniji godišnje život gubi od 150 do 160 ljudi, a oko 6000 se zdobije sa lakim i teškim povredama. S ovom akcijom apelujemo za bezbednije učešće u saobraćaju, vozačima da poštuju pravila i propise kako bi žrtve bile u što manjem broju. Kumanovska bolnica je dobila donaciju od Ministarstva zdravlja. Radi se o endoskopskom stubu i videolaringoskopu. Ovi aparati će znatno poboljšati kvalitet i efikasnost usluga koje nudi bolnica pacijentima u Kumanovu. Videolaringoskop je namenjen odelu za anesteziju i reanimaciju. Lekari će ga koristiti za obezbeđivanje dišnog puta kod pacijenata u opštoj anesteziji i kod životno ugroženim pacijentima. Naša je bolnica već imala endoskopski stup koji je najčešće bio korišten kod laparoskopskih operacija žuči, ginekoloških intervencija i artoskopskih intervencija kod ortopedskih poteškoća. Aparati su dobrodošli u bolnici koja se brine za oko 200.000 pacijenata iz opštine i naseljenih mesta u severoistočnom regionu. Po predlog ministra za unutrašnje poslove, a podrškom Saveta opštine, Zorica Vukanović je izabrana za novog komandira policijske stanice u opštoj nadležnosti Kumanovo. Ona dolazi na ovu poziciju umesto Igora Mitevskog, koji je sada načelnik odela za policiju SVR Kumanovo. Savetnici iz VMRO-DPMNE i koalicije nisu prisustvovali glasanju za ovaj izbor. Досегашниот командир на полициската станица од општина надлежност во Куманово, Игор Митевски. Dosadašnji komandir u opštoj nadležnosti Kumanova, Igor Mitevski, radi promene radnog mesta napustio je ovu poziciju i najprije bih želeo da mu se zahvalim na saradnji sa Savetom opštine Kumanovo. Nadam se da ćemo istu saradnju uspostaviti sa novim komandirom, za koga se isto nadam da ćemo ga izabrati na ovoj sednici. Prema zakonu, iz Ministarstva za unutrašnje poslove dobili smo 3 predloga i mi smo u svojstvu komisije razgledali zahteve i doneli zaključak da kao predlog rešenje postavimo Zoricu Vukanović iz Kumanova sa završenim visokim obrazovanjem, fakultet za bezbednost, a u materijalima ćete vidjeti i detalje i biografiju. Samo da go pozdravam i da go pohvalam predlogot. Pozdravila bih i pohvalila ovaj predlog koji su dali i ministarstvo i kojeg je komisija podržala iz ženskog aspekta, jer smo dobili ženu komandira policijske stanice po prvi put u istoriji Makedonije i Kumanova, kao što me nadopunjuje predsjednica. Tako, iz ženskog aspekta predlog trebamo podržati i pohvaliti, a ne da tražimo način da ga kritikujemo i omalovažimo. To se od nas žena najmanje očekuje. Mi trebamo biti rodovno senzitivni, pogotovo žene, i nema sumnje da će izabranica raditi po zakonu. Sa evropskim novcem obnavljaće se nekadašnji hotel Solun. Projekat obuhvaća konzervaciju, restauraciju, sanaciju i adaptaciju objekta. Ovako su nas informisali iz sektora za evrointegracije u opštini. Dance Studio Mak i Dance Team Fusion prošlog su vikenda sa sopstvenim koreografijama učestvovali na međunarodnom festivalu u Novom Sadu. Iz Srbije Studio Mak nam se vratio sa 7, a Fusion sa 2 nagrade. Ние сме генерално задоволни од пласманот. Generalno smo zadovoljni plasmanom zato što nam je sezona i počela uspešno i stvarno smo puno radili. Ovog leta smo imali i koreografije iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, pa su rezultati bili neizbežni. Konkurencija je bila velika, sve su grupe bile dobro pripremljene. Ipak je ovo prestižni festival koji se održao po 11. put i jedan je od najboljih na Balkanu.
Čast nam je i zadovoljstvo učestvovati i dobiti ovakav plasman. Оваа година бевме со 2 кореографии, толку бевме у можност. Ove godine smo nastupili samo sa 2 koreografije. Toliko smo realno bili u mogućnosti jer smo pripremali novi prostor. Angažmana je bilo puno, spotova takođe. Plasirali smo se na 2. i 3. mesto. Tačnije, grupa Kids A je bila na 2., a grupa Juniori na 3. Silna konkurencija, da, ali mi tamo i pripadamo. Vrba je triptih o ženama koje se, smeštene u različite istorijske kontekste, bore sa sličnim pa i gotovo identičnim okolnostima i tradicijama u svojoj želji da ostvare majčinstvo. Prva je priča smeštena u srednjovekovno vreme, gde se mladi par u silnoj želji da dobije potomstvo obraća lokalnoj vračari, rekli bismo veštici, za pomoć. Odlučuju se na magijski ritual koji ima strašnu cenu. Vračara im obećava brojnu decu, ali prvorođeno dete treba da daju njoj. Stvari se zakompliciraju. Druga nas priča vodi u savremeno Skoplje, gde taksi vozač i kasirka bezuspešno pokušavaju svim raspoloživim medicinskim načinima da postanu roditelji, do trenutka kada devojka iznenada dobija blizance. Ultrazvuk pokaže da je jedno od dece mentalno i fizički hendikepirano, što dovodi do sukoba mladih roditelja. Treća je priča o sestri devojke iz prethodnog dela koja posvoji neobično ćutljivog i povučenog dečaka za kojega pomišljamo da je možda i autističan. Oba sipaju ga ljubavlju, pažnjom i poklonima, ali on iznenada nestaje. Kamera Tomaša Doboša, izbor lokacija, naročito u prvom delu, ali i sjajno korištenje skopskih turističkih aduta u preostala 2 dela, režijski i scenaristički maestralan narativ Milča Mančevskog, koji priče povezuje kroz ponavljajuće motive i nagoveštaje, filmska su poslastica za pre svega ljubitelja moderne evropske produkcije. Naviklima na hollywoodsku produkciju Vrba neće biti lak film za gledanje. To je film pun života, na momente gotovo mučan i težak, a što osim režiseru treba zahvaliti i izboru odličnih glumaca, pre svega debitantici Sari Kilmoskoj, koja briljira u prvoj priči, ali i svih ostalih koji pridonose gotovo dokumentarističkom doživljaju filma. Vrba Milča Mančevskog je sve, rekli bismo, osim filma kojeg se zaboravlja nakon izlaska iz bioskopa, a to je navodno karakteristika velikih umetničkih dela. Za Komparativ je ovako recenzirao Darko Dautović. Hvala. On je roker, kompozitor, stvaralac, otac uspešnih muzičara. On je stomatolog jer od nečega se treba i živeti, kako nam sam kaže. Pogađate, gost nam je Zoran Kraljevski. Bez dlake na jeziku i u pauzi nalivanja proteza. Uhvati smo ga na po jedan pelinkovac u jardu. Ispričat će vam kako smo dozvolili da 36 godina ostanemo bez gitarijade, kako je uspeo sakupiti rock veterane iz grada da nastupe na gitarijadi i zašto se trebamo radovati na rock svirku koja podsjeća na igranke iz doba doma Jugoslovenske narodne armije. U svetu algoritama i modernih autotunova, danas u 15. komparativu ovde u jardu pitamo Zorana Kraljevskoga, jel umro rock'n'roll? Ja sam mislio da ćemo krenuti nekim drugim pitanjem, ovo je stvarno veliko iznenađenje za mene. Sviđaju mi se osobe koje vam u datom trenutku postave pitanja koje nemate odgovor. Rock'n'roll nije umro, a to je filozofija življenja, ali živimo u vremenu u kome je došlo do, a možda na neki način potpune transformacije načina življenja u odnosu na, recimo, 80. kad je rock'n'roll vladao svetom. Fakt je da ne postoje više rock dinosaurusi i sad su neki sitni, majušni rokeri koji održavaju vrstu zvanu rokeri. Tako da nije umro, on je tu negde i čeka verovatno svoj trenutak da se ponovo nešto desi s ovim ludim svetom i da onda rokeri kao veliki kulturni revolucioneri urade nešto i da opet izađu na površinu. Definitivno nije baš pravo vreme za rock'n'roll, jer je vreme za neke stvari koje baš nisu i ne trebaju da budu
prave karakteristike ljudskog ponašanja kad je u pitanju kultura i muzika, pre svega mislim na muziku. Kumanovu je bilo potrebno 36 godina, ako se ne varam, da ne da oživi rock'n'roll, nego da jednostavno da organizuje još jednu gitarijadu. 29. novembra u Zanatskom domu ovde dešavaće se upravo ova gitarijada. Art Attack stoji iza njene organizacije. 36 godina ili manje ili više. Šta se dešavalo u međuvremenu na rockerskom planu u našem gradu? To sam upravo i najavio u onom što sam malo pre rekao, znači 36 godina preživljavanja. Sve isto što se dešavalo, ajde da malo sužimo i taj neki geografski prostor da bi se bolje razumeli, znači od Vardara do Triglava, svih ovih godina se dešava pokušaj da se sve podigne iz pepela, jer znamo šta se desilo. Taj početak i onakav svirepi način razbijanja jedne društveno-ekonomske formacije koja se zvala SFRJ, koja je bila veoma i ekstremno bogata rock'n'rollom i rock'n'rollom ne samo kao načinom na koji se mladi ljudi jednostavno prazne, nego i kao stvaralaštva koji je bio jako blizak i onom zapadnom ili svetskom rock'n'rollu, jer su to bili naši idoli. I taj rock'n'roll je morao jednostavno da pretrpi tu strašnu transformaciju, znači da jednostavno dođe na nivou pepela. Onda u nedostatku tih idola i normalnog načina življenja, znači kultura i rock'n'roll sam po sebi su na neki način slika i odsjaj stanja u društvu. Svih ovih godina unazad ponestalo je prave ideje. Ponestalo je prave revolucije, osim revolucije koja se svodi na Facebook revoluciju, znači pišeš nešto nekome koga niti ga znaš, komentiraš nešto što nije bitno, da li je istina ili nije, javljaš se u televizijskim kontakt emisijama kako bi nešto kritikovao, međutim kad to treba da se pretoči u neku konkretnu akciju koja bi trebala da da neki pozitivan kvalitet, onda nas nema. Nešto slično se dešavalo i u ovom proteklom periodu s rock'n'rollom. Međutim, pomenuli ste Art Attack, to je jedna grupa mladih ljudi, entuzijasta koji su sad na nivou Facebook grupe, odnosno nije to baš Facebook grupa, ipak su to živi ljudi koji pokušavaju, mladi ljudi, da jednostavno nametnu njihov način, njihov rock način življenja i oni su ti koji su zaslužni zato što nakon toliko godina treba da se ponovo desi gitarijada. Gitarijada je samo simboličan naziv druženja u kome se više rock benda jednostavno takmiče, mada se rockeri nikad nisu takmičili, ali nazvaćemo to kao nekim takmičenjem, sami sa sobom i sami sa publikom u smislu da se desi nešto lepo, zabavno i da to dole ljudi osete kao emociju i da prepoznaju emociju koja ranije nas vodila na sve te svirke gde smo se ludo zabavljali, a da nam usput nije bio potreban nikakav doping, poput recimo ovih svih savremenih dopinga koji su itekako prisutni kod mladih ljudi. 83. godine je bila zadnja gitarijada u onoj državi zajedničkoj. Nakon toga je bila neka pauza, mislim negde do 90-ih, da ne budem pogrešno shvaćen ako ne upotrebim pravu godinu, ali znači bila je štama. Onda je pokojni Slave Trajkovski pokušao da uradio je par tih gitarijada, međutim i one su bile na veliko žalost. Jeste, u domu JNA. One su bile toliko blede same po sebi, ne zato što momci nisu dobro svirali, ne zato što ti mladi ljudi nisu želeli da se bave rock'n'rollom, nego jednostavno zato što je vreme bilo takvo, nije to ostalo zapaženo, ali ostalo u istoriji da se i nakon toga desilo par tih svirki. Ja sam skoro u razgovoru s jednim mladim momkom koji mi isto pitao o tim gitarijadama, rekao, čuj, te svirke i njihov kraj, znači te gitarijade u tom vremenu, nakon rasturanja SFRJ, su završili onako kako je završio taj dom JNA, do skoro jedna totalna ruina. To se desilo i sa tim rock'n'rollom koji se sad, ovako, kao Feniks diže, definitivno.
Najavljen je nastup Rock veterana, to su naši poznati bendovi, verujem da se svi sećaju na njih i znamo svi mnogo dobro da ti upravo stojiš iza toga. Koliko ti je bilo teško sakupiti ih, s obzirom na to da mnogi od njih nisu više u državi, mnogi od njih nisu više ni sa nama, postoje neki međuljudski odnosi koji svi znamo kakvi su u današnjem vremenu. Šta ti je bilo najteže oko toga? Sakupiti ih, možda uvežbati ih, nagovoriti ih, kako si ih nagovarao u svemu tome? Pa ovi momci koji su jednostavno želeli da vrate tu gitarijadu, kao rock dešavku, kako to oni sad moderno nazivaju, gde će nastupiti normalno mladi bendovi iz Kumanova, iz Makedonije, koji će se kao takmičiti, iako rockeri ne prihvataju izraz takmičenja, ali eto, neka bude tako. Revijalno. Revijalno, ne, bit će ipak takmičarski deo, bit će neko žiri koji će tamo da odredi ko je pobednik, pobednik će da dobije neku nagradu, mislim, snimanje kompozicije. U revijalnom delu iza takmičara bit će bendovi iz Crne Gore, iz Srbije, iz Makedonije, sve mladi i odlični bendovi. Ja sam imao prilike da neke od njih slušam i uživo. Ovi mladi momci koji su organizatori su jednostavno kontaktirali mene i rekli mi, čuj, šta misliš o ideji da vi, old-timeri ili rock veterani, probate da jednostavno napravite neku vezu u tom istorijskom jazu od, recimo, 80-ih pa do sada i da vi probate se skupite i da vi otvorite gitarijadu. Rekao sam, ok, probat ću, mada znam da je teško, zato što znate šta. Ja ne znam da li, ako neko 36 godina ne govori uopšte, kako bi pričao nakon 36 godina. Jer ipak nije ovo ni voženje bicikla, niti plivanje koje se skoro nikad ne zaboravlja jer je refleksna stvar. Muzika i sviranje je ipak nešto što traži kontinuirani trening. Najveći deo ovih mojih rock prijatelja, članova bendova iz tog vremena, su se pribojali upravo tog trenutka kako će oni sad izaći na scenu nakon toliko godina, ali najveći deo njih se uopšte nije bavio muzikom. Neki do dan danas, ali najveći deo su prestali i to je veliki vremenski period. Bojali su se da to ne bude ružno. Ja sam njima rekao, čujte, nama nije ideja da tamo neko diže ocene i da nama kaže kako smo mi to dobro ili loše odsvirali. Kako može ekanika da bude ružno nešto? Ne ekanika, ekanika ne može biti ružna. Ili lektira, ili linden. Tumba, ili linden. Međutim, naša stvar je, na kraju su moji frendovi shvatili, barem oni koji će nastupiti, da mi trebamo biti faktički jedan link u tom vremeplovu. Da na neki način ovaj grad oživimo i u smislu memorija, znači da to već tamo dođu i oni koji su išli na tim igrankama, na tim zabavama, jer su oni emotivno vezani preko nas kao bendova za vreme u koji su jurili devojčice, devojčice jurili dečake, neki su posle bili zahvalni tim igrankama jer su postali bračni parovi, mama je tata, šta ja znam, sve je tu izmešano. To su pomešane emocije na neko davno vreme i znam da niko od tih ljudi koji će tamo da dođe i ko vidi da mi nešto riknemo, neki falš ili se izgubimo, što je normalno, mislim, kad se dugo vreme svira, niko neće to zameriti, bit će to sigurno jedna dobra žurka. Ovi mladi momci, to je već drugo, nećemo mi s njima tamo posle, gde možemo mi da sviramo ko što sviraju oni. Bilo je problema. Nemojte se podcenjavati. Ne, ma nije pitanje podcenjavanja. Dobro, niste uvežbani jednostavno. Mi smo jednostavno rešili da se skupimo, da budemo svi to veče zajedno, da damo na neki način vetar u leđa ovim mladim momcima i kažemo, čujte, pa možete i vi jednog dana, nakon 30 ili 40 godina, biti neki koji će se popiti negde na binu i pomoći. Znaš šta, stvar je u tome da shvate da rock and roll nije recimo, ajde nazvaću, slobodno, turbo folk. Zašto? Zato što se od turbo folka samo živi ili zarađuje. Od rock and rolla se ne živi, rock and roll vam je nešto ko jedna apsolutna i hronična infekcija. Ja obično kažem, pošto sam muško, kažem, rock and roll vam je isto kao karcinom prostate. Znači, kad ga dobijete, onda celog života živite s njim.
Samo što se od raka prostate umire, a od rock'n'rolla se ne umire, nego se živi večno. Na kraju krajeva taj nastup tih rock veterana Kumanova je jedan, po meni, ulazak u neku novu večnost upravo za te bendove, za te ljude koji će doći, reformirati svoje bendove, odsvirati po 15 minuta svog programa i napraviti jednu vezu između onog što je nekad bilo i onog što u budući dolazi. U čemu si se razočarao prikupljajući ove stare bendove najviše? Među ljudskih odnosa? Pa normalno, znate šta, nakon tih godina bavljanja muzikom svi smo krenuli neke svoje privatne živote, neki su tu bili postali rođaci, neki su postali svatovi, neki kumovi, neki su biznis partneri. Čekaj, pa zar nije rock'n'roll večan? Rock'n'roll je večan. Kako za tebe može biti večan, a za njih ne? Ne, nije znači, rock'n'roll je večan i ostaje večan kao emocija. Međutim, tu su došle druge emocije, druge korelacije. Sad sam te iznervirala, dobro. Ne, koje su jednostavno ušle u tim međuljudskim odnosima, koje su možda stvorile neke ograničenja. Jel te neko pitao ko će ovo da plati? Hoćemo li biti plaćeni? Ne. Lično nisam očekivala da neko kaže tako nešto. Svi su bili oduševljeni ovom idejom, pre svega zato što se ovim mladim ljudima dopala ideja i oni su inicirali to da se mi pojavimo. Znači, i to je suština. Ovi koji će nastupiti u bendovima su ljudi koji su i tu ideju prihvatili i prihvatili su ono da ih, ama baš uopšte nije briga kako će to da zvuči. Ili ko organizuje i tako dalje. Ne, niko to ne. Uklapate se veoma uspešno i na neki način zatvarate manifestaciju 500 godišnjice Kumanova. Je li tako ili nisam u pravu? Dobro, to možda kao pošto je neka... 29. novembra i zašto ste izabrali baš ovaj datum? Pa to je koincidencija. Samo koincidencija. Da sam ja birao, ja bi izabrao 29. novembar, ja sam neko koji iz tog vremena. Zato ti i pitam. To nema veze, to je čista koincidencija, jer je to povezano sa nekim aktivnostima ovih momaka iz Art Ataka i to je bio jedini neki slobodan termin. Oni nemaju pojma šta je za 29. ako ih intervjušite, dobit ćete 1000 odgovora, samo ne onaj, a to je Dan Republike, nekadašnje. Međutim, nije ovo dešavanje nostalgične prirode, da. Ne, ono je nostalgično isključivo na lokalnom rock nivou i nama je drago, Kumanovo nije veliki grad, ali u ono vreme Kumanovo imalo rock bendova, CS rock bendova i svi su bili dobri. Neki su manje više odskakali zbog toga što su imali malo više publike, malo više svirali, ali smo svi bili malte ne isti, svi smo se družili, svi smo mi i prošli u tim bendovima. To će se ove večer kad budemo nastupali 10. Mi smo planirali da pravimo jedan miks, da mi svi manje više nastupamo u tim bendovima, da se miksamo, jer to je ta neka sakrivena poruka da taj rock'n'roll spaja ljude, nije bitno ko je u kom bendu svirao, mi opet možemo svi biti zajedno, jer smo i bili zajedno, mi smo i menjali bendove, što je normalno. Šta očekuješ lično? Šta grad treba očekivati od ove gitarijade? Pa ne znam šta grad očekuje. Ne samo kada je u pitanju odziv. Znamo kako stojimo po tom pitanju. Ja sam lično poslala minimum 50 poruka ljudima za kojih znam da su rockeri i da su odavno pitali kad će gitarijada, kad će dobra svirka, dosta nam je Brene, dosta nam je Grand produkcije i tako dalje. Mogu ti reći da možda, ako ne 50, onda 40% sigurno od njih je reklo baš taj dan koljem svinju, ne mogu doći. Aj mi reci sada otvoreno, šta može sprečiti jednog rockera da ne dođe na gitarijadu? Pa evo klanje svinju, pripremanje rakije, svadba, onda šta ja znam, svađa sa ženom. Je li to petak? Jeste to petak. Svađa sa ženom. Mene uopšte ne interesuje i ovo možemo da mogu slobodno da kažem jer svi ovako razmišljaju. Verujte, nas uopšte ne interesuje da će tamo da je 5 ljudi ili njih 500. Nama je gušt da se to veče mi kao bendovi skupimo, da se mi vidimo, da se mi odradimo svoj deo, da mi napunimo svoje srce. Svi oni koji smatraju da će tim nastupom rock veterana, a kasnije i samih ovih novih bendova, svi oni koji smatraju da će to njih vratiti u neko vreme, da će im vratiti emocije, da će za trenutak zaboraviti gde žive, da imaju neplaćene kredite, račune za struju, ne znam, da se vrate u one godine gde su svi dole sjedali
svetlucanjem u očima, sa jednom srećom, na jedno lepo vreme koji su živjeli, svi su dobrodošli i doći će. Znači, to je cilj, odlično. I ko dođe, ko ne dođe, mislim, znam samo jedno. Oni koji ne budu došli, a kasnije budu slušali priču od onih koji će da budu tu, bit će im jako žao. Zato što će na neki način propustiti jednu istorijsku šansu. Pričam za ove starije, sad da se razumemo. Dobro. Za stariji deo publike. Propustit će šansu da se vrate bar za trenutak u neko vreme koje im je bilo jako lepo. A nama danas fale lepa dešavanja, fale lepe emocije, pa ako ih nemamo možda sad u ovom trenutku, onda ovakav feedback, neki povratak u budućnost, makar za sat, dva je dovoljan da nam opet napuni baterije i da mislimo da smo najbolji, najpametniji, najlepši, najvoljeniji, najtraženiji i najzdraviji, a to nama puno treba. Što se tiče neke dokumentacije svega ovoga što će biti do Gitarijade, nakon Gitarijade, posebno me zanima hoće li biti neki dokumentarac u pitanju, neka reportažica možda sa posebnim belegom na rock veterane. Ovaj grad zaslužuje dobiti jednu takvu priču, snimljenu, za vek i vekova. Pa da, radi se trenutno jedan scenariju koji treba da bude dokumentarni film o svim tim stvarima, znači veza nekad i sad i da opet kažem, ovi rock veterani budu neka veza ili ajde, kako kaže, neki izumrli pod znacima navoda dinosaurusi i da se napravi jedna priča o njima. Ne o njima kao konkretnim ljudima, jer to je najmanje bitno, nego o njima kao osobama koje su živjele romantično i lepo zato što se bavili rock'n'rollom koji sam po sebi, mislim, make love not war, što smešno zvuči, jer od vremena kad se čovjek stvorio pa do danas, mislim, svi vodimo ljubav, ali mnogo više vole neki da vode rat. Ali ovi ljudi su jednostavno, njihova filozofija i način razmišljanja bio uvek takav. Znači, svi zajedno, svi družimo da nam bude lepo, da stvaramo situaciju pozitivnih hormona, ljubavi i sreće. To su možda za nekog zablude, ali nisu za ove ljudi koji se time bave. Biće, znači, dokumentarni film, koliko što znam, prave se tehnički pokušaj da se to veče izvede i prenos uživo na internetu, ili TZV live stream, kako ga to nazivaju. Ja se trudim da što manje koristim ove nove reči i nazive, ali i to pobeđuje. Globalizacija nas nemilo... Dobro, jedan moj profesor je rekao uvek kad možeš bolje upotrebi penđere nego window. Ali onda upadamo u zamku turcizma i ostalih stvari koje imamo... Ne, nego onda upadate u zamku da ste seljak. Zato što... I to dupli seljak, zato što će prvo ako kažete penđere... Dupli seljak? Pa jeste, onaj ko kaže penđere, on je seljak. A onaj ko kaže window, on je ipak seljak zato što on ne govori dobro engleski. Jer, šta, kad neko hoće od vas da napravi seljaka, onda vi to ne možete da pobegnete. Rockeri su ti koji se bore protiv tih stvari. Kako se bore? Oni nisu svjesni se bore, oni samo sviraju, baš njih briga. Znači, 29. uveče u Zanatskom domu Kumanovo. Organizator je Art Attack, koji su i ovog leta radili nešto, oni organizuju ovo, iza toga normalno stoji, kažem, zašto normalno? Moram to reći. Pre 10-15 godina još uvijek je postao neki duh pomaganja i kod firmi, preduzeća koji su radili privatno, jer državnih odavno nema. A mora toga biti? Ne, sad nema. Bilo koju manifestaciju koja se sad radi, najteže je naći sredstva i sponzora. Zato što su ljudi koji su se bavili sponzorstvom, ne znam zašto, nema ih. Veoma mali broj. Evo, tu smo u ovom jardu, oni su možda jedini i bit će vjerovatno jedini koji će, sponzorisati neki deo. Sve drugo moraju da rade i rade isključivo organizatori ili kako ne? A Next Time koliko je bio plaćen da uradi preradu? Nemoj tako. Postoji dobra volja. To je druga priča. Hoću da kažem da iza materijalne podrške ove
manifestacije, ajde da ne zove manifestacije, stoji gradonačelnik I Savet opštine Kumanovo i pa opština... Ajde ovako, predseći ćemo i reći ćemo onako kako je to zvanično, znači to je Fondacija za sport i kulturu grada iza koje stoji normalno opština, gradonačelnik i gradski savet. Dobro, lepo. I da nisu oni, ovo se ne bi desilo. Mislim, mi moramo jednom više da kažemo hvala nekome koji stvarno da, a ništa ne traži. To znači da vam nisu naplatili za zanatski dom, za prostor? Ne. U Zanatskom domu će se dešavati problem. U Zanatskom domu je realizacija, sva oprema i svi troškovi koji će se biti potrebni, znači od smeštaja ovih grupa koji dolaze sa strane i sve, ozvučenje, sve je to donacija, sponzorstvo, kako hoćete, recite, opštine. Ajde, kao jedno ime. I moram da kažem, to su mi momci rekli, znači ja nisam direktni organizator, ništa se za uzvrat ne traži, što je jako interesantno i bitno. Znači, neko hoće da podržava... Što može tražiti za uzvrat? Da odsvirate na bisu 3 put bijelo dugme. A šta može da traži? Ne. Živimo u vremenu kad politika caruje. Kad se sve nešto traži. I kad se sve stvari politizuju. Ovo je jedna manifestacija koja sama po sebi ima svoju nit, svoju filozofsku nit i to je baš ono full zabava. I dobro je što je tako i sigurno će tako i u budućnosti i da bude, jer sve je manje sponzora privatnih koji će da podržavaju neke akcije. Jer ako neko i nešto podrži, onda traži nešto za uzvrat od vas. To može dobiti od nekih drugih, možda, ne znam, meni to nije bitno. Ja vas podržavam i ja hoću samo jednu pesmu na bis i to je sve. Dobro, to u after party možemo svašta da radimo. Međutim, ono što je program je apsolutno koncipiran tako da ima svoju neku vizuru, svoj neki sadržaj koji mora da se odradi, bit će high professional, znači ozvučenje, svetlo, bendovi, uigrani, uvežbani i treba da se uradi jedna slika, znači, neke pozitivne vrednosti. Ako publika dođe, puna kapa, svi ćemo da se zabavljamo. Tačno. Čak što više, mi s ovim mladima smo se malo kladili ko će ima više publiku. Da li ćemo mi, rock veterani, da imamo više publike ili oni? Mislim, mada to nije bitno. Šta je u igri? Ja stavljam pare na vas. Pa šta je u igri? Jesam li ti rekao da će da bude kako sam ja rekao? Jel to znači, Zoki, za kraj ovog razgovora, da ako ćete biti zadovoljni publikom, ako će opština u krajnjoj liniji biti zadovoljna organizacijom i ako sve bude dobro i kako ste očekivali, da će Gitarijada biti svake godine u našem gradu? Ja ne znam, jer ponavljam, nisam ja organizator. Ja sam, ajde recimo, koordinator za rock veterani. Pitaj pa ni ja. Međutim, siguran sam da će ovi mladi momci pokušati da istraju na toj ideji da se to da postane tradicionalno i da sa lokalnog pređe u regionalni. Dobro. Regionalnu dešavu. Odavde do Zaječara, samo mi i Zaječar. Pa ne, idemo i zašto do Zaječara, nek se ide i do Slovenije gore, zašto da ne, do Mađarske. Znači, gde baš Mađarsku nađe sad? Pa, ima nas suda. Rokeri su oni proleteri koji se ujedinjuju, nikako da se ujedine, isto i rokeri, verovatno, ali ovo je dobar pokušaj. Znači, nakon toliko godina, ponovo će zajedno biti, bilo je teško, moram sad da kažem, bilo je teško skupiti ove ljude, zato što imaju svoje privatne obaveze, svoje privatne poslove, svoje razmišljanja, svoje strahove. Znači, ponovo s vama i s nama u Kumanovu Berlinski zid, koji je bend jedini od kumanovskih koji su snimili cijelo album. Onda tu je lektira, to je Marijan, takozvani Mace Afrika, koji se godinama unazad trudi da mlade ljudi uči rock'n'rollom. Onda je tu Eka Nika bend koji isto bio jako zapažen u ta vremena, imali su oni par njihovih numera, to će da se izvodi. Onda je tu grupa Ilinden. Nje se ne sećam, verovatno sam bila mlada. To je mladi Ilinden. Ilinden je bilo kulturno-umetničko društvo koje u sklopu svog funkcionisanja, pored svih ostalih sekcija, imalo i rock sekciju, tako da je u Ilindenu kao rock grupi prošlo sijasati mnogo muzičara. Ovaj Ilinden o kome pričamo je 73. taj zadnji, simbolični, zadnji Ilinden. A oni su i pobedili na Gitarijadi. Oni su pobedili na toj Gitarijadi. Oni su bili isto članovi svih ovih drugih bendova, smo se svi manje više miksali. Znači, u kojoj formaciji nastupa Ilinden? U toj zadnjoj? U toj zadnjoj formaciji. Rekli smo Ilinden i Tumba. Lektira? Lektira, pa Marijan Afrika je lektira.
Eka Nika, Berlinski zid i Tumba. Ne. Ne? Ne. Od rok veterana nismo? Ne. Dobro. Pa bilo je još rok veterana, svi su bili pozvani, neki nažalost nisu više s nama, neki nisu uopšte prisutni u Kumanu i Makedoniji, neki nisu mogli da smognu snage da se skupe, ali su svi bili pozvani i oni će biti to već tamo. Osim oni koji nažalost nisu s nama i kome ćemo mi, rok veterani, u stvari naš nastupi posvetiti. Znači, bit će posveteno onim rokerima koji to veće fizički nisu s nama. Dobro, znači još jednom, za kraj, 29. novembar 2019. Poštovani gledalci, Zanatski dom. 18:30. 18:30 je početak, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. I nakon 18:30 će vrata biti zaključana. Znači, ako neko hoće da dođe, neće moći da vidi. Zezam se, ali dobro da se dođe na vreme, jer će svi bendovi imati kratak nastup da bi se svi mogli vidjeti. Dobro, hvala ti puno. Hvala i vam. Vidimo se 29. I razmislite o donorstvu. Zatražite slobodno bis pesme koju volite. Nismo baš u stanju reći vam dišite punim plućima, ali zato možemo si dozvoliti pozvati vas na gitarijadu 29. novembra, pa makar morali odložiti svinjokolj zbog toga. Do skorog viđenja. Ajde, armijo, dejstvuj! I think and I got an idea that there is too much nation for liberation and too much nation for one railway station. I think and I got an idea how to change the rules, my baby. You just have to dance with me and we'll get better, baby, you will see. I think and I got an idea that there is too much negotiation, too many commercial presentation, and there is no action for satisfaction. I think and I got an idea how to save and help you, baby. You know Jesus loves me and Allah too, and maybe I can be your money too. Betray my love and don't lose your faith in me. When the judgment day is come, I'll rebaptize you and you'll be free. On the Cadillac backseat, I will give you the holy seed. Higher and higher and higher we go. Oh, hallelujah, I love you so. I think and I got an idea that there is too much nation for liberation and too much nation for one railway station. I think and I got an idea how to change the rules, my baby. Just follow me to another place, and there's no race out this place. Come on. Ajde Ivane za punce.
Amin.